Mwiriwe mwese turabasuhuje aho muherereye, mwe mudukunda kandi mudukurikira muri benshi. Yes, tubahaye ikaze. Uyu munsi tuzanye amakuru tugiye kubimburira ku ya Joseph Kabila Kabange, perezida wacyuye igihe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ejo yageze mu mujyi wa Goma, ahagera nyuma y'itangazo yari yamaze gutanga ubwo yavugaga yuko agiye kugera muri Goma vuba aha ngaha. Ejo yaje kuhagera nk'uko byemejwe na Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wa AFC M23, hanyuma biza kwemezwa n'abandi barimo ba Willy Ngoma, aho yavuze ko ari umusirikare w'igihugu. Yes, aya makuru rero n'andi menshi yose tugiye kuyakomeza, ariko njye ndi Byiringiro Innocent. Aha wahageze ni kuri MG Empire. Niba utari wakora subscribe, reka nze uze gukora subscribe, uze gusharinga, uze gutanga comment, utubwire ibyakwiyongeramo cyangwa se utubwire ibiri aho uherereye, hanyuma twese tugende duhana amakuru ku gihe. Yes, rero nyuma y'uko Joseph Kabila Kabange agera mu mujyi wa Goma, bikaza gutungura abantu benshi kuko byabaye nyuma y'imbwirwaruhame yari yamaze kuvuga kuri tariki 25, kuri 26 byaje gutangazwa yuko yamaze kugera mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma twibuke uyobowe na M23, kandi M23 amasezerano irwanira nayo yasinyanye na Joseph Kabila. Ariko nubwo yamaze gusinyana na Joseph Kabila, uyu munsi Tshisekedi waje akaza afite initiative yo kuza kubikemura, yarangiza ntabikemure kugeza uyu munsi, nibyo ari guhura nabyo. Rero muri politiki baravuga ngo nta mwanzi, kandi muri politiki nta mukunzi, ahubwo harebwa intego n'inyungu z'icyo abantu bahurijeho. Rero Joseph Kabila yamaze kugera mu mujyi wa Goma. Nyuma yo kugera mu mujyi wa Goma, ahita agirana ikiganiro ako kanya. Uyu munsi yagiranye ikiganiro n'abayobozi bo muri MONUSCO, abayobozi ba UN. Twibuke abayobozi abo muri UN nibo bamaze imyaka kuva mu 2001, bamaze imyaka 25 bavuga ko barugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, kandi turabizi twese ko bitigeze bigerwaho. Ntabwo bigeze babigeraho, mu bigaragara basa n'abafite izindi mpamvu zabo, kuko byagiye bigaragara ko nabo bagiye bajya ku ruhande bakarwana, barwanya M23, aho bagiye bafatanya n'ingabo za Kongo, n'ingabo za SADC, n'ingabo z'Abarundi, imitwe ya Wazalendo, n'irimo FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994. Yes, Kabila Kabange rero yagaragaye arimo kuganira nabo ku bintu byinshi bitandukanye. Mu bigaragara ni ibintu n'ubundi bijyanye n'umutekano n'ubundi wo muri Goma, bijyanye kuba yaje akaza. Kabila ni umuntu uri strategique muri iki kibazo. Kabila ni umuntu uzi Corneille Nangaa neza. Kabila ni umuntu uzi Felix Tshisekedi neza. Kabila ni umuntu uzi Sultan Makenga General neza. Kabila mu yandi magambo, Kabila ni umuntu uzi M23 neza, ni umuntu uzi guverinoma ya Kinshasa neza, ni umuntu uzi Corneille Nangaa neza, ni umuntu uzi MONUSCO neza, kuko bose ni abantu bagiye bagenda bakorana nka MONUSCO, bamaranye imyaka myinshi. Urumva rero baraziranye. Kuba Kabila akaza muri iki kibazo, akaza akibona ku butaka bwa M23, bivuze iki muri politiki y'akarere? Icyo bivuze ni uko amasezerano yose, impamvu nk'uko bavuga ko ari muri intego za AFC M23, akenshi basa n'abarengera abavuga Ikinyarwanda, kandi abavuga Ikinyarwanda n'abandi gutyo abenshi babarizwa muri za Kivu, muri Kivu zombi hamwe n'utundi duce dukeya. Ariko mu bigaragara intego zamaze kurezinga izo ngizo, intego zamaze kugera kuri Kinshasa, kuko intego zihuriwemo harimo kunenga ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa bufatanya n'abajenosideri aribo ba FDLR, bufatanya n'imitwe y'abaturage yahawe imbunda,
ariyo Wazalendo, aho ari ihuriro ry'imitwe 261. Urumva ko ari ibintu bidasanzwe, ni ibintu by'akavuyo. Hagati aho ngaho rero, mu bigaragara ibiganiro uko byari bimeze, Kabila kubajemo byambaye n'isura nk'uko byatangajwe na Colonel Lieutenant Colonel Willy Ngoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23. Yaravuze ngo Kabila ni umusirikare w'igihugu, ni umusirikare w'abaturage. Uyu munsi yiyerekanye nk'umusirikare ubwo yajyaga gusura ikigo cya Rumangabo. Tubyibutse yuko ikigo cya Rumangabo ari cyo kigo cya gisirikare kinini muri Nord Kivu. Nicyo kigo kiri strategique, nicyo kigo gikomeye, nicyo kigo bose ziriya ntwaro zose wumvaga zajyaga zigenda ziza, leta ya Kongo izizana zose, nta yindi station zajyagaho, ni ikigo cya Rumangabo. Uyu munsi yasuye ikigo cya Rumangabo, yagitembereye aragitambagira nk'umuntu w'umusirikare. Icyo bivuze ni iki? Ubwo ari kugenda akaba eneo yes, ari kugenda areba eneo, azireba neza. Rero Joseph Kabila kuba yahageze kandi akaza ari mu shusho ya gisirikare, hari ikindi bivuze. Ntabwo turamubona yambaye umwenda wa gisirikare, ariko baravuga ngo once a soldier always a soldier. Uwabaye umusirikare ahora ari we, kandi Kabila tumuzi nk'umusirikare. Mu zindi nkuru zitandukanye twagiye tugenda tubona, mu zindi nkuru ni uko ubuzima mu mujyi wa Goma bugenda bugaruka. Ubuzima buragaruka, ubuzima bumeze neza. Uyu munsi abantu baragenda mu mutekano, uyu munsi ibintu bimeze neza. Twitega iki kuba Joseph Kabila nawe yageze i Goma? Hari abantu batangiye gucicikana bambaye imyambaro iriho ifoto ya Joseph Kabila. Kuba abantu bashyigikiye Joseph Kabila bamuvuga cyane. Joseph Kabila ni muntu ki? Joseph Kabila ni umugabo wayoboye Kongo. Uyu munsi afite imyaka 53, yayiyoboye imyaka 18, amaze imyaka 6 asimbuwe. Ubwo urumva yavuye ku buyobozi afite imyaka 47, ari umusore cyane. Kuba rero ari umujene, akaba ari umuntu uzi politike y'aha hantu, ni umuntu ukenewe cyane muri ibi bintu. Ni umuntu ushyigikiwe. Ishyaka rye, tubibutse, ishyaka rye rifite umubare munini w'abadepite national, n'abadepite nationaux, n'abasenateri muri leta ya Kinshasa. Tugiye kubona abantu benshi, tugiye kubona amakoti menshi ahindukira agana mu gice kiyoborwa na AFC M23. Tugiye kubona abanyepolitike benshi, nk'uko inkuru ejo zire zicicikana. Uwo bita Kabuya ni umuyobozi w'ishyaka rya PP rya UDPS. Ejo we yari arimo avuga yuko ngo Kabila ari umunyarwanda wiyoberanyije akigira umukongomani. Ariko izo ni imvugo tumenyereye, izo ni imvugo tumenyereye ku banyepolitike ba Kongo. Iyo ibintu babiburiye igisubizo, iyo ibintu babuze uko babigenza, niko bavuga. Ariko icyo tuzi cyo kimwe ni uko Kabila afite ikintu kinini avuze muri politike ya RDC, kandi akaba ari umuntu ugiye kugira ate, akaba ari umuntu ugiye kuzana impinduramatwara, kuko abantu benshi bagiye kuza bamukurikiye, kandi nawe dutegereje ijambo rye. Amakuru tuzayakurikirana ku gihe. Ijambo azageza ku mujyi wa Goma tuzaba turibona, twese tuzaba tubireba. Yes. Mu zindi ngingo, perezida w'Uburundi Ndayishimiye yahise asimbukira i Kinshasa. Yasimbukiye i Kinshasa, aho yagiye kuganira na Tshisekedi ku bijyanye n'amasezerano ya Addis Abeba y'iby'amahoro. Iyo nama bategura inama ya 12 izabera Uganda. Yahise asimbukira i Kinshasa. Tubyibuke, niwe mufatanyabikorwa we wa mbere mu karere. Ndayishimiye yagiye agaragara mu mvugo z'urwango, yagiye agaragara yohereza abasirikare be kwica abanyekongo, yagiye agaragara avuga ukuntu yagiye ajya kureba abanyamurenge we ku giti cye personnellement, akagenda akajya kureba ngo amakominote y'abanyamurenge aribo bariya bakagara, bariya barwanya ubwoko, bariya barwanya bene wabo ku mugaragaro. Yaragiye arabareba, abashyiramo
ideoloji, nyuma yo kubashyiramo ideoloji byose niwe utegura umugambi. Rero muri uko gutegura umugambi yasimbukiye Kinshasa kugira ngo bongere bajye inama na Tshisekedi. Bahoberanye cyane, twabonye amafoto, ariko reka dutegereze umukino wa politiki. Umukino wa politiki umuntu areba aho utangiriye ntamenya aho urengeye, ariko mu bigaragara hari ibigaragara, hari ibigenda biza. Reka dutegereze turebe rero. Amakuru nakagaruka. Ciao ciao.